Sanibona. Ngake ngafonelwa ke omunye baba engithinta ethi yazi Mkhwanazi naye izolo ngifikile lapha ekhaya ngangakuthola namanje futhi kade ngifikile ngufici futhi ekhaya sengize ngafike ngacela inamba einganeni zanginikeza Mkhwanazi la ngiyafisa sibonane kodwa udaba lami luthi ngitshotshelwe amathayi kagandaganda khona ugandaganda wami nje engivusayo manje umsebenzi mningi sekumile nje ukusebenza kanti nemali zabantu sengize ngayithatha ngoba ngazi ukuthi konke sekucovered ukuthi ngifake amathayi nje lokugandaganda bese ngiyaqala ngenza umsebenzi lo wabantu manje ngiyacela ke nto ukuthi ungeke ungisizeni ngoba sengidecide ngisho nokuthi ngikhipha imali ebank sengize ngawukhipha 20,000 sefuna mina ngihambe ngiyothenga amathayi nje manje ngoba kumile nje konke sengithi ke mina hayi baba sizozama ukukusiza khululeka nje ngizwa leli la 20,000 yabo lokuthi sezwayokhipha imali yabo kadabukisa mama sezwayokhipha imali sikhona sinsizwa hayi sizokulekelela baba khululeka nje ungabi nankinga nje hayi avumeke ubaba angabonga size sibonana ke nobaba akaphinda angilandise sesibonana kubuso nobuso ayakhipha iside kumpela khale mi inyembezi ubaba ekhaliswa ukuthi umfana lo mtshontshele ubaba kade ahlala nalomfana eMethemba so ziningi izinto zakhe ubaba ezilokhu yilahleka manje akazi noma mhlawumbe lo mfana bentshontshe kodwa sekuyacaca ukuthi lo mfana kulahleke izinto ezithile nje itsembe kakandakanda kusho ukuthi uye lo mfana uyabona uyasho baba ukuthi bese nomkhubo ovele akhiphe itsembe kakandakanda ephilayo ayifake lo gandaganda athathe ephilayo afake le efileyo omunye umuntu awufaka la gandaganda so siyabona baba ukuthi bekuyena lo mfana so nje uyabona ubaba une frustration manje ukuthi lo mfana lo bemkhonze njengengane yakhe ngithi hayi kulungile baba sizomqondisa lo hayi bese ngithinta ezinye insizwa ke lapha eTropeni ngamaphoyisa hayi bafutha ke nilekelele nantu udaba lika baba kanje hayi zivuma insizwa kwakumfoka amhlongo kumfoka amthethwa kumthembu kusilindele bese ba intombazana sengilibele nje igama layo nesibongo sayo ngoba vela ngiyazanga nje bese ngithi ke bese sithi hayi siyahamba sinquma usuku ukuthi ngasasa siyavuka siyakhona ngo9 ekseni ayashaya u9 ashaya u10 ashaya u11 ayifikile izinsizwa ukuthi ngo-past 11 ayi bese yithelele hayi siyaxolisa ndonga khona bekusibambile kodwa akusho lutho kuseduze emntubu sihambe lo mfana lo khona umfana ke la osdirector ukuthi kuba lo mfana kukuphi naye lo mfana usebenza khona la kodwa masisola sibuka nathi sesibona notice siyabona ukuthi yina afuna ukumdayisa engazathi bebendawonye kulolu daba kodwa ke lokho asikupruvanga hayi afone ke lesicela umfana akafone kuze check le insizwa ukuthi ikhona ngubo afone hey uhamba kanjani bafu hey uyasikhona umsebenzi ophethe inqwaba imali ulawo ophongolo lo msebenzi sofika nje singene ingena phuma lapha nje imoto nanse ngiyitholile sodlula sikuthathe uma estopini ke wena ivumele insizwa ukuthi hayi ngizoma estopini awusithi washa zintathu ke imoto enye iFord Ranger engamakiwe enye iFord Ranger emakiwe bese kuba iHilux kababa le azolasha ngamathayi akhe sihambe msifike le stop evumelana ngaso mawuzofika sesikoleni nje lapha ngakomfekayi fike sime khona ke lutho umfana uphuma si afona umfana ndoda wosa phela simile lemgwaqeni kumi le engamakiwe iveni lenenye sisele emuva kakhulu thina ukuze athi noma ephuma angasolutho ngoba le iright ngoba imakiwe ayibonakala futhi amaphoyisa le yamoto uyibona ngoba ususondele eduzane nje angaphuma umfana lokho engaphuma umfana ezithi umfana hayi ngenani ekhaya ngoba mina ngisaqedela ukupenda la kathi senijaheni abaphongo lokuseduze phela makulesikhathi njengoba kungo1 nje kanjeni senijaheni kanti ngizophuma mina hayi bese decide hayi abangeneke la ngena ke umfoka mthethwa naye lo mfana lo umngani wakhe nerasta lenkhuluma ngalo ungwane engijwayele ukuhamba nalo bangeneke baye ngaphakathi sihlaleke thina lapha nomthembu ke nomhlongo sihlale hayi lutho manje ukubuya laba bantu ngize ngifone madoda kanti ningubo ayisikhona lapha shama sokusho umthetho sikhona ayi lensizwa le engathi iyasola ngoba siqedile ukupenda kodwa ibambi yayeka nje azathi umthetho hayi mina ngiyayitshela manje singamaphoyisa ngoba uzokushona ilanga la hayi bayiproducele batshethe bangamaphoyisa hayi baba khona avuka inje bomva athi lutho ngeke kade nithi nisela igcikeni benihlaleni lapha senixoxa nomfana seniyajikisene ngamaphoyisa achaza umfana bebethela basoba inkunzi kanje sokuthi bangamaphoyisa bayangibopha manje hayi bafuna ukungibulala la akusho ukuthi niyaproducer kusho baba khona akusho ukuthi niyaproducer ngoba egcineni umuntu uyafa ngazo izithombe zamaphoyisa lezi ayiphoqa manje ukuthi laba abathinte thina ke singale ngaphandle manje ukuthi hayi uzani madoda
nemoto le maki uzabona umuntu iphoyisa hayi ngitshele mina uvingi ukuthi hayi hamba wena Ndlovu hayi hamba angene kuNdlovu phakathi no Silindele bangena ngaphakathi hayi bafike bamqabambe kumfana bambopha babuye naye seboshiwe kumfana hayi siguduze kimisi ke la siyalithola ithaya elilodwa elinye lilapha ya elinye likuloya muzi elokugcina ke lona lasibamba ke ngqi kukhiyiwe kulomuzi abekho abantu bakhona sifuna inombolo ke sizule kule mizi sifuna number kuloya muzi sifuna number kuloya muzi hayi size siyithole number ngoba umfana sevele wathi akayazi nje number yala kodwa uyakhomba khona ukuthi kula ayasisize kumakhelwane ke sifoneke afoneke umthetho hayi singamaphoyisa kanje sila ekhaya baba ngodaba lwethayi kanje athuke ombaba uNkulunkulu wami ngikulungile ngiyalase lo thayi lo mfana waqamba amanga wathi lapha wathatha basebenza khona ahlahle umlungu wathi hayi akusasebenza goza hawu kodwa bakona ngisebhizi ngakho lapha kodwa mawuqeda baba uzayo wasahlala yasibamba indlala yabona makuthiwa nisendaweni engenawo nje talk shop sahlala konke ngisho umoba konke ngisho izithelo zodwa lezi sahlala wafika ko lo baba uyatatazela ke unkosi yami uyaxolisa hey ngirobhile lo hayi wathatha wabhala statement ke naye wathenjisa ukuthi hayi uyoboshwa ngocina uboshiwe baba kodwa bazokuthinta abasishi inhloso ukuthi vele kwaku recovered sabuya namasondo ke lawo asisalambile hayi bese ngiphendukela kubaba ke mina vele baba phela ngiyazi ukuthi hayi uthe yena withdraw ngisho 20,000 okulungisa amasondo baba awusafa indlala bakithi nethimba nomsebenzi nanku baba susekusetshenzwe umsebenzi uyancomeka nanku amasondo asebuyi lonke nangu nomfana sesimbophile oyedayisela abantu izinto yabona hayi bese thi ubaba anginamali mina kuningi engisazokwenza futhi mina njengoba sengize lapha nje ungishayela upetrol kabi imoto empty sengigcwalisa ithaki nje sengihluphe hawu kodwa baba sibulawa indla lotho mkhonazi mkhonazi ngane niyatohoza bakithi na amaphoyisa nayasebenzela uhulumeni ngithi mina yeba yasebenzela uhulumeni baba kodwa indlela esithatheleke ngayo besingazi ukuthi siyohlalula ngashona la akukho lunch la akukho break la sesifile indlela bakwa wathi nje baba lutho nje akana mali yena nje akana mali sengize ngicishe ngithi ngabungani imali uthe uyikhiphile ngabuya ngathi angumyeka hayi mase sithi sesiyabuya bese ngena icall kumthetho ukuthi hayi umphathi ubafuna ngapho phongolo ngolunye udouble thile funa le moto lengamakiwe hayi sizama umpintshana ke kulethi namanje le emakiwe sesiyabuya avele ke umthetho asingeze ke 200 ngonje wathi nawo 200 bafowethu senothenga ukudla nami nganginako emadlana sahlanisa ke sadlula ke eNando sathenga nje inkukhu embili nezinkwa nama juice ne drink ke sadla ubaba kudlule nomfana lo omunye kade ezosikhombisa kuba kalomfana wadlula naye ke samfice police station ke empangeni ke kwafika kwabhalwa ukuthi ecaleni ayilivulile ke izinto erecoverekile kanje nomboshwa ke nangu useyaboshwa shothi mayesephuma babe sehamba shothi wamshaya uThashi ayikho imali shamase ayikho ngempela shothi wayeseyihlungile nje wasenginikeza u200 now 200 thengana ukudla hayi wayishona evenini lakhe wayedumisa wayehamba njalo baba sasala kanjani ngathatha le mali ke mina ngaye emaphoyiseni hayi madoda now 200 engunike baba bathi le gang umkhonasi kusho Ndlova vela nithatha inhlosana nanangu Rasta uthatha 200 no Rasta uthatha 200 bafowethu kodwa thina sibonga ukuthi nje kusebenzekile khona sifile indlala ngifuna uqamba manga kodwa ke sesibajwayele thina abantu abakanjeni sike sibasiza abantu kuze kweqe ehlule kunikhiphela inyama ngisho okuhlatshiwe emzini wakhe pho asisethuka kakhulu thina ngiqonda ukuthini ke bafowethu abantu sometimes usebenza uzudlula lokuthu extra mile kodwa umuntu still nje angabonge angabi landaba nginivezela lezo nje.